На акції ще з'явили 52, a krev dali 47 dobrodzečni davatelje i u Zavodu za transfuziju za Sremske Mitrovice zadovoljni, poneže obezpečeni i deficitarni grupi. Najutre akcija bude otrimana u Višnjičeve i Zavalali, Morović i Jamena. A u opštini Šid i nadalje i robja ekipi na čišćenju drahog od šnjivu. Magistralni i regionalni drahi suhi, poneže načas posipana solj. Solj do žimske službi stigla i Nješka. Hviljkovo angažovani 6 kamioni i 2 veliki mašini grederi, a u Valalov za čišćenje ulicoh soviti mesnih zajednicoh angažuju traktori iz Ozvalalu. U Horodu na žališćevšenje očistene predobisami i privrednima budinkami, ta počinje z robotu i inspekcija.